Lamsogo haini hai norokno kokborok ni tek entertainment YouTube channel tini manop int special offer tangi hingke tini wngkha je January 31st January ni live norok kebo mobile order na musungi tongke hingke phaidi live norokno order rinai hingke norok muito narak di Casify super sale grade A ni simi grade B tongo hingke bo grade kaham hingke A grade B grade aborok norok order nan ba rwimano hingke tekaisok hingka hingkai COD bwswk nangnai confirmation charge yango tini simi churu khaiui 20,000 hingka hingka 500 ayango teisa 20,500 pano wngkha 20,000 resuk pano wngkha ayango hingka hingkai mane 30,000 jatui 600 hingka ayango thangka hingka 800 nangnai tangi hingke COD swng confirmation charge mario kwbangno nongno kaisa mobile phone gana je khata khoroksa order mani hingke bini COD bwswk faikana di 613 taka obo wngkha Apple iPhone 15 Pro 8GB 128GB grade hingke bini mo B grade bujikha da hingke norok bo bahai no order rimano yango te order rijak tongo norok nugui mankha na hingke o borok order rijak norok kebo order na muchungui tongo hingka hingka phaidi tei tam mobile norok naina muchung ang abo norok no phunukna bagui chai toknai join khaibani dakti iPhone 14 obo wngkha grade A ni naidi 29,630 taka oro o tamo change tong kono change kwrui all original 29,630 taka bini kanani mobile naini norok je same je color bulk section o tongo obono mannai norok pura new condition all part genuine naidi oro kono unknown rok hinui kwrui gamani bai norok unknown part rok tana hadi unknown part nahaka hingka hingkai abo khulukjak device obo naino QC naidi pro QC pro kaham battery bwswk mana hingke 85% battery health mannai joto working nog nugui mankha na o jaga sudu charger bai box simi kwrui omo hai device rok norok nahadi grade C plus o nahari mano jara Oppo F29 mobo offer choli tongo mo nahari mano hingkai tebo tongo iPhone 12 Pro Max abo khai Oppo Reno 13 5G nainedi omo khai back panel baijak hingke nang omo repair khaiui nahana muchungke naharui mano amo haita hingka hingka naidi o jaga o iPhone 14 plus rok tongo iPhone 16 plus tongo B grade ni B minus grade ni 13 bwswk naila dara hinsao okay 13 nainai tekaisa kok Casify super sale o offer je rima nangno ang jati 13 je 14 phunukmani abo sudu tini ni bagi sedo khana nang paina khani khati toni hingkai abo tei paimaya tangui mane ongko out of stock wngui thango ta hingke obo 20 minute ni bisingo paidi norok jephru pano iko naidi 17,900 taka 13 obo hingka hingkai display change wngnai amo haita naidi norok o jaga loose screen wngnai obo hingke jodi A grade B grade nahana hingke B plus grade hingke naidi 25,300 oboni kono change no tong naidi 13 kono change kwrui obo nahari mano hingkai obo tei change sarano kaham omo khe blue color mo nahadi device pura kaham norok serial number bai bo norok nainai mano apple coverage dot ata jaga o thangui nai norok nai mano jodi order khaina hingke ani WhatsApp number sidi 7628035892 COD charge hingke 600 taka obo hingka hingkai mane 25,000 ni mobile bwla hingke nini jotoi mo mobile no rina hana hingka hingkai nini total thangkalainai 25,800 taka nang jodi order khlaina hingke tabuk no kwrwng di ang WhatsApp o online no tabuk message khai di ani WhatsApp o 7628035892 ang tabuk no order khlai rwnai nini address nangnai bumung nangnai mobile number nangnai abo haita
Number hingke 7628035892 ani go abono contact number abono Google Pay number abono WhatsApp number ama hita 15 Pro Max 15 Pro Max le tora tongna naigana tumudo iPhone 15 Pro Max naine di iPhone 15 Pro Max tongo do hinba obo tongphano tamkhe oboni copy screen mane change nang mannai naine di mane battery change manai screen bo change manai pia India ni amo gibini condition bo hai hingai ko na di nugi man khana obo hingke 15 Pro Max nahana ka to nahari mano haipano o screen change battery change rok no tuile tam khaina bana na ka hingke kaham model no nahari jeno ulowo pai pai rang asuk khibinai mane tam chana abo loss ngai thanai aba hita 10x rok bo tongo jara 10x hamjaknai 14600 hin grade B ni norok mobile hana ke grade B khosadi grade A khosadi abo hingke ekdom kaham mano ama haita bio hingke B minus hingke kisa misa change rok mannai ge 15x asa khamya no na phunu birikha tufana angyango single thangi phunuknai bathakjana korikha iPhone 15 Pro Max এক হয়তো 14 Pro Max এক grade ni 52,080 টাকা 15 Pro Max dong ek grade ni iko takok nungnai to khenai di Abraham Deborma Apple iPhone 15 Pro Max 8GB to 56GB ihi box ganang hingga 72,940 টাকা condition bini naidi QC report naidi pura fresh condition pura new mannai nengoro box o mannai aboni bisingo neng tomungno warranty gana jatna hana hingkai naidi 80,529 টাকা obo hingkai 6 month warranty 1 TB mannai mane 1000 GB mannai ta amahai number hingkai 7628035892 obo norok na harimano obo hingkai blue titanium 15 Pro Max pura fresh condition new condition obo nahana muchungke angbai contact khladi ang order khlai rinai tei 13 Pro Max bo tongo hi jara 13 Pro Max hamjaknai obo hingka 45,540 টাকা hingka oboni condition bo hainangno phunugui wana ang condition naidi iko pura fresh condition battery hala 85% mannai 85% iko joto fresh condition hingkai jara 12 nangnai 12 nongno 12 bo phunuknai Android do phunuknai ang do jara Android hamjaknai rokni bagai 12 naidi iko 20,000 khai mani tongo tabuk ekdom fresh condition 20,000 মানে সিউ রিচার্জ সহ অঙ্ক নাংনাই 20,600 অঙ্ক নাইদি ও জায়গা গ অবনি বিনি কন্ডিশন অঙ্ক নাইদি অব পুরা ফ্রেশ কন্ডিশন আইফোন 12 অব কোনো চেঞ্জ করে যত পার্ট অরিজিনাল আমা হাইতা অবনারক হারিমানো 20,000 সিউ রিচার্জ সহ থাঙ্কলাইনাই 20,600 টাকা আমা হাই iPhone 13 dong hi B plus grade ni ganai di khota kho gana WhatsApp khai toka ang binabono phunuknai Samsung S20 FE price busa kinchungo nainai ang
Samsung S20 FE lekkerei do FE lekkerei nang nukui tokna naidi hi FE kerei S25 FE ke tongo hi 50,720 hi S20 FE lekkerei S22 tongo F56 tongo F56 hi device nang sanmani kerei mo device kaham no F56 ओमफ्राय नों सानमानिया device ओमफ्राय kerei single थाङो नोङो Samsung S20 FE दङ द गैया 8000 C ग्रेड C manai बिन condition बाहाय Iko naharmano sudu camera simi broken camera kisa glass broken hinchota hamya pon phaimano camera ma haita nung nugi man khana FE tongo nahana muchungi na harimano S21 FE bo tongo ge S21 FE hinga kai otakisa S20 plus tongo grade B ni hi condition bo bahainai di screen copy manai obokhe Teka tongo S23 Galaxy 5G 256GB grade B obon dam tongo himoto to condition kaham obo jara Samsung hamjangnai rok 24,450 টাকা nini COD charge thangklayane 25,050 টাকা S22 tongo S23 Ultra bo tongo hi grade C ni nugi man khana norok iPhone 16 Pro grade A iPhone 16 abole iPhone 16 Pro iPhone 16 Pro Max tongo iPhone 16 ke kerei jemon rom di grade A ni 15 tongo 42,060 টাকা iPhone 16 Pro le kerei grade B rok tongo hi iPhone 11 9,670 টাকা grade C screen change iPhone 15 34,550 টাকা ओमफ्राय नोंजों सानमान device लाबो केरै available 16 rok tongo nok nugi man khana di ओमफ्राय tubo ang bulk section thanganayaनो iPhone 16 Pro iPhone 16 Pro केरै 12 Pro tongo 24,790 টাকা 16 Pro केरै 14 Pro tongo hi 47,140 টাকা grade B plus ni sudu camera simi change omo camera unknown message fainai nama haita 11 Pro robo tongo 11 Pro hingga 16,980 টাকা se iko omo hai condition fainai battery service mane neng battery ma paltok naita ama hai nok nugi man khana ओमफ्राय tekaisa sung tamungno Android mobile ni thaga hingga hingkai oro Samsung rok kwbangma tongo ओमफ्राय 5,000 jat mobile bakhana jago grade D12 plus 12 na price mokhai Android mobile do jara hamjangnai rok norok iko naidi Android mobile tongo de iPhone 12 na 12 series grade D ni sanobo iPhone 12 grade C kai 12,100 grade C na
ग्रेड D नि हिंगे 12,860 टाका mini condition na di condition geret di rok ngang ke condition hamgalak screen can be defected screen repair cost is reduced mane display ma paltok nai nang o mobile na hatkai abon bagi nang recommend khayo grade D to kota thangdi nahana hangke grade B grade A grade C plus abrok nadi grade B plus rok nadi nang tomung na 12 na hana musungi tongo hangke mu grade C ni tongo oro grade C o bobahi condition phunuk na yana obo hangke na harimano obo sudu display change hingke jodi display change na hana hingke komuna hadi Apple iPhone 12 hi obo na hadi obo hingka oro 4 device tongo hi joto kaham mannai joto original mannai nang oro bujikha te device tongo jaga 4 number device kai ikko nugi mukha norok OnePlus 7 price OnePlus 7 price busuk tangade about 12 OnePlus 7 plus sorry OnePlus 7 na 11 rok tongo do OnePlus ni OnePlus 7 Pro rok tongo OnePlus 7 da kare naidin rok jejara order nai tini ni bisingo di khana rogo hingka ni pass pai thanai pass pai thaka hingkai order manglak aboni bagai tini jorok norok order na hingka ta khoron redi ang kabangma monong no model phunukka aron bising je chajaknai rok norok ang bai contact khaidi contact khaiei nongni payment tei nongni address abro hodi hingke norok nahar mannai OnePlus 7 ma khaiko OnePlus 7 5690 টাকা box bo mannai oboni hariko OnePlus 7 makha bujikada o makha phiaba oro damage sinchodo mane bini back panel hingke damage mannai oro naidi tongode glass panel damage mannai nang obono haka hingkai bujika hingke bo saka OnePlus 7 Pro to tongnai gana do OnePlus 7 Pro tamo suk price hike sa offer rok krida hinjo nung bo mobile na hana ba nung bo mobile no nai nung price hike wngjakha ba borono no ekdom klai sakai mane 5,000 rok 10,000 rok kai o iPhone ungkorok mana hino 13 rok mana hino jeng jodi original price 13 no paine thaka busuk nang 48 amtirok nango hingkai tangi dam ya tono sa hingke oro to 13 rok to 25 rok no man tongo grade A pura new condition 8 Pro rok tongo 12 bo manai tongo 20,000 khlai hingkai au new condition o kono high price heble hingke nung aboni bisingo ekdom kom ni hana hingke 16-17 rogo thangdi abo manui mano grade B minus grade C rok ahita 11 nai din 11 te kaiba suk mobile nai nang nahana ke nas naha sidi nahana hingkai tax khaidi order na bagai iko 11 14,800 grade C plus ni black color ni only battery service wngkha mane nung battery service ma khainai ta amo hai mo khaido hingkai grade A rok ni to tongnai gana do 11 11
Great ani kering do khata 11 me kha tongmani paithang kata jotun chini mamang no mo sike butei kutsak color omo battery service no Thirteen available no kabang model tong haipano ani mode ka suk saja gyata mane battery service rok nganga kai nahai tui lap tong lak battery backup rek lak mahita great ani kri single thangna single iPhone 11 iPhone 11 sorry iPhone 11 이거 great tongo 19,270 টাকা Dara ni iPhone 13 series number da phone kahamda ang paimani dui week ingka iko 19,270 টাকা great ni hingkai abna karibo 17,700 টাকা mono hari mono na iPhone 11 iko mini condition naidi joto kaham tahu khoroksa saike je Dara ni iPhone 13 seria number de abo phone kahamda nina kok bujilia do ang nung jodi kuno mungkhasuk confuse kalai tokangkai ang WhatsApp kerengdi ang mono help khaina bagai chai toknai 11 16,000 ka manai tongi ko dogna hari mano obo device kabungan tongo 11 12 tongo ओमफ्राय बाक्सा गौतम सिकामो मोबाइल रियलमी रक हमजागो रियलमी उपलब्ध ना रियलमी तम तो रियलमी 5G रियलमी 15 प्रो रक दङ हि ग्रेट नि 22,650 IQ New 9 Pro Matakungna hambai Wani live bo phayo live pro no belakena play hambai khaksang ma hambai IQ New 9 Pro le 9 Pro to tongnai gana tongo IQ New 9 Pro 17,010 টাকা box gonang manai mano nang hana hingkai condition naidi mobile condition hi nang hari mano glass panel damage ni chawdo haipano matro kaisa piece dong aboni hingkai ani moteng ta phunungnai nothing mobile ke bahada hamjakbai nothing phone 2 nothing phone 2 14,510 টাকা রাখছি ক condition নাই দিবিনি glass panel damage manai one dok tongo nothing phone 3 tongo hi 47,440 টাকা box manai sadar maya habo nothing phone 1 tongo hi ko norok order je khlaya gaje norok no mobile phone phone norok no IC mis tongo kaisa suk order khlainai dita
Norok support nang tongle nothing phone 2a plus 8 GB. Norok baksa belai kiri jago. Higai gai go. Charger not available, minor scratch. Nothing phone 2a plus 8 GB. Buजिखदा ओंखाय नरक जो order jak norok no nugui mano hi norok mui order marok mobile bo tawla amarok phaito beire laptop tongo do tole norok bomona hana simisari bomona hanai macbook bo tongo hi apple ni ta ओंखाय norok order खालामनाय मुसुंखाय 7628035892 आं बेखोरंदि WhatsApp बाय norok order ri mannai iPhone 16 plus tongo hi 88320 iko bini condition amahai norok mannai IQ11 to tongnai gana mukti bo phaitoka ang tei bisi tonglak tisrapsa IQ11 tongo IQ11 5G grade C bo tongo copy screen mane bo hingkai mokhai naini gana moni condition bo bahai omokhai kaham no nahar mano IQ11 C bo tongo inga C plus bo tongo nahana hingkai iko nahari mano IQ9 tongo Z6 pur tongo offer 12 पे 15,220 টাকা 64 GB RAM 15,220 টাকা 2012 nangnai rok nahadi 80% battery health mannai 14,000 টাকা দাম tongo grade C plus battery service screen unknown mane display paltok jak Google Play Store 7 tongo hi 13 tongo Samsung Galaxy Note 10 tongo hi mane bebak se tongo okay amsukno norok tongmuno order khlainai muchungui tongo hingkai 7628035892 norok ang bekrengdi jotno no hor kaham bai teisa haini haini rok bai next video malai phinai hambai।